Ima mnogo bolje i kvalitetnije snimke. Jel tako, bebo? Ja znam da bi ti sad bebi spavao rado, ali moramo da izdržimo danas samo 15 minuta duže. Sad je 7:10 i 22. oktobar. I pokušat ćemo da izdržimo do 7:30, beba. Jel važi? Do 7:30 to nije dugo. A sasvim je solidno vrijeme za početak. Šta misliš? Je li, Lule? Dobra dete, dobra beba, dobro dete, dobra beba, dobro dete. Dobra beba, dobro dete, dobra beba, dobro dete. Dobra beba, bravo. Dobro dete, dobra beba, dobro dete, to si ti. Lepa beba, lepa beba, lepa beba. Pa ljudi, to je on. To je Ilija, lepa beba, Ilija.